Pa moja ptica odlikuje izuzetno dobro jato, vis solidan, od 15-20 minuta do pola sata. Ako ne uhvatu za to vreme vis, meni već nije dobro. Smatram da neće da odu u vis ili nije dobar dan tog dana. Ima izuzetno dobar silazak. Ne mogu da se pohvalim kao za mlade golube, dok ih ne naučim krov, imam gubitaka sigurno na 20-30%, a oni golubovi koji ostanu i nauče se kuću i lete kao juniori, te golube mogu da pustim u jatima sa seniorima i lete barabar s njima i silaze i sigurni su za silazak. Kako radite sa svojim golubovima i kako ih pripremate za takmičenje? Pa čupanje, dok nije pomereno termini, čupao sam golube od 20. marta do 22. Dobio krila tu negde oko 1. maja. Nikada golube nisam pustao pre Đurđevdana, pre 6. maja. Međutim, sad kako se pomerili termini, čupam golube negde oko 10. marta. I opet gledam što kasnije da ih pustim, jer ostavim izuzetno malo takmičara, oko 50 goluba u vrh glave i da ne misle ljudi sada ovdje ima gomila golubova, tu su golubovi moji ćerkini sada u Golubarnik, pošto sam spustio njene iz Stavana od ozgo sa druge zgrade, 50 golubova, dobro isteranih i oni već u 3-4 leta, 5 počinju da lete 4-5 sati i više, tako da nemam problema sa jatom, jer to su golubi već u jačini kao mladi, prošlogodišnji. Dajem im dijetu od 5-6 dana do 10 u vrh glave, pustim ih na kontradane ako duva vetar ili ih vežem, ovi bolji golubovi vežem po 3-4 pera u krilo, prvih let 2-3 da se malo koliko toliko užilave i onda gorka so i prelazim na jaku hranu. I dovoljno mi je 7-8 leta da bi mogao da pustim utakmicu za opštinu i siguran sam da mora da lete od 8 sati i 9 pa najviše. Znači, izuzetno brzo ulaze u formu i u kondiciju. Za jato nikad nisam imao problema i izuzetno mi je žao što je pravilnik od 14 golubova skinut na 10 golubova. Sa pravilnikom malo boljim došli bi mi sami do 8 golubova ili 10 golubova. Samo treba izbaciti da ne sme golub da se odvoji ni jednog momenta, da ne sme da izađe iz vidokruga ni jednog momenta i da nema otpisivanja sa golubovima koji ulazi sa nulom. I onda bi svi mi takmičari došli do toga, ne bi pustili golubove koji lete van jata, nego bi pustili manje golubova. Znači nisi siguran za 2 goluba, 3, recimo pustit ćeš umjesto 14, 8, 9, 10, zavisi koliko ima spremne golubove. Znači, naročito vrhunski takmičari koji teraju Srbiju u prvenstvu Balkana, kup šampiona, kup prvaka, treba da potera što više golubova bez otpisa i onda da se vidimo kako ćemo da napravimo 14-15 sati. Ne bi bili onda toliko veliki rezultati. Ne bi bolje. Da, kad ne bi bilo otpisivanja. Ili komisija, čovjek ima, takmičar ima 10 sati, 11, nije bitno, na 5-6 golubova i onda čeka nekog goluba koji nikad u životu nije ni stajao na kuću 11, 12 sati, 13 i dolazi preko krova sa strane, prekidam. Ne, takav golub ne treba da se otpiše i taj golub treba doći u prosek sa nulom. Ovako imate dosta rezultate i uspešan ste takmičar, ali koji su, ako bi mogli neke rezultate da izdvojite i koji su vaši planovi za predstojeću sezonu? Pa imam, ne znam, ja broja sam negdje do 130 rezultata, ima tu 130 i kusto 140 rezultata. Najveći uspesi su mi prva kupa prvaka, imao sam 12.51, 2007. 8. ne znam ni ja tačno, tu su imali najbolje goluba, 13.48, bio sam 5. za Balkan, bio sam 5. u Srbiji, bio sam najuspešniji takmičar 2007. opštine Beograda, Srbije i Balkana, imao sam najbolje golube u opštini Beogradu, Srbiji i Balkanu 2007. godine. To su neki moji,
Šta ja znam, najdrži mi rezultat, to je da vam kažem, retkost je da neko uvati da pusti 14 golubova i sa 14 golubova da napravi ovaj rezultat, a nijednog da ne otpiše. Mi svi grabimo da imamo onaj veći rezultat i onda otpisujemo golubove. Ja sam napravio prošle godine sa 14 golubova 10 sati i 43 minuta i to mi je bila dugogodišnja želja da pustim 14 golubova i 14 golubova da mi sleti i da uđu svi u prosek i tako da sam i nagrađen od Saveza Srbije kao jedan takmičar koji je postavio rekord sa najveći broj sati, 150 sati i 4 minuta i 10 sati i 43 minuta sa 14 golubova. Mislim da mi je to najdrži rezultat i žao mi je što je ukinuto najduži dan. To je i ova Balj, to takmičenje propagirao pre par godina i teralo se kad je najduži dan 21. juna, mislim, ako se ne varam. Tu sam bio drugi, 12.41 sam imao, Kina je vada bio prvi, Rokin je bio 12.16, vada treći. I grotar što se to takmičenje ukinulo, jer onda treba da se vidi stvarno ko je najbolji i na tom najdužem danu. Imao sam isto dva puta sam bio drugi, davne neke. Ako vam nije problem, mogu da vam pokažem dva pehara, 90, ili možda dodaš ta dva mala pehara, 92. 93. Taj i taj iza njega. To je ovaj? Da, sad ne znam samo koji je, jedan za juniore, jedan za... Evo ovako. Jedan je 8.40. Taj, 8.40. Drugo mesto za seniore, to je bilo 93. A to je drugo mesto za juniore, 92. Tada je ovaj Tekir koji je ostavio poreklo Tysona, bio je najbolji golub Beograda. Eto, takvi pehari su bili 92. 3. godine. A sada delimo pehare na sprat, maltene veličina deteta kad pođe u školu. Onda mi se isto posrećilo da sam prošle godine bio treći za juniore sa 10.12. Ove godine sam isto imao uspeh, najgore mesto koje može da postoji, četvrto za seniore 12.37 i četvrto mesto isto za juniore 10.29. Dobro. Ovako, na kraju ovog našeg razgovora, da li biste nešto poručili članovima Carske ptice, kao i svim ostalim golubarima? Ne, imao bi još nešto da kažem pre toga. Kažite svoje golubarske roditelje sam spomenuo, znači u prvoj mojoj priči mog pokojnog oca Momčala, kome sam zahvalan za sve. Da nije on takav kakav jeste bio, ne bi ja ni bio ni golubar, jer me on naterao da držim golube kao mali, pa mi je pružio i finansijske mogućnosti da više gledam u golubove nego u bilo šta drugo, znači da nije mi to on pružio, ne bi ni došao ovde da jesam. Drugom čoveku koji je zaslužan za moje golubarstvo je Nikolić Miodrag Džeki, koji mi je poklonio 80. godina golube i ta ženka je napravila revoluciju u mom golubarniku i koji me je naučio da se takmičim. On je bio jedan od velikih takmičara koji je terao u to vreme sve što je Savez organizovao takmičenje, on je sve terao. Ja sam taj koji je nastavio njegovim putem, pa sam čak u jednoj sezoni imao 12 rezultata, 3 šampionske kategorije trajno u jednoj godini. To je 2007. 2008. sam imao 11 rezultata isto. I sad vidim da su dosta poprimili od mene, kao Mikica iz Boleča, isto on čovjek tera sve živo, razumeš, i pazi, jedan od boljih takmičara, naročito u zadnjih par godina, drugo mesto Srbije, drugo mesto Balkana, prvog Beograda, ove godine treći i tako. Da sreća je moja što vidim da i drugi poprimaju od mene da se takmiče i da izlaze na vrhu takmičara Srbije.
nisam video ovde da si mi postavio pitanje, znači rekao sam od koga sam se započeo i tim ljudima izuzetno se zahvaljujem na poklonjenim golubima i na savjetima. Ali imam ja neke zasluge kojima sam dao golube, neki me spominju, neki ne, ali Vi možete da kažete. pošto ih sramota, morat ću ja da ih prozovem, ljudi koji su imali rezultate, ali veoma male, pa sam na neki način ja i moj drug Balj Jovan pospešili ih da budu bolji golubari, jedni vrhunski golubari, to su Urošević Zoran iz Vinče, Uroške, Bane Zolja, koji je pravio peše sati do 2004-2005. godine, od 2005-2006. godine, tamo 7. pravi po 10-11 sati i više. I nisu golubovi, kao što je rekao, pohvatani, nego su poklonjeni od Ljube Bakalca i od mog prijatelja Jove Balja. Ne lete samo kod njih, lete i kod Baneta Plavšića, odlično. Lete kod Bobana u Karavukovu, isto odlično. Kod Milivoje u Zrenjaninu, kod Žiki inspektora u Grockoj. Šta ja znam, ima još tu dosta... Širom Srbije. Da, ako sam nekog zaboravio, neka mi oprosti, što ga nisam spomenuo. Šta bi mogo da poručimo golubarima? Da više pruže pažnju mlađoj generaciji, da ih sklone sa loših navika, jer golubarstvo nije toliko loše kao što se propagira. Ipak golubarstvo decu vezuje za kuću, sklanja ih od ulice i loših poroka. Ja sam, evo, kao što i znate, moju ćerkicu učlanio 2007. godine. Bila je prvak Srbije 2008. 2009. trostruki prvak Beograda i ove godine postavila je prošle godine rekord 10.03, ove godine 13.20. I nažalost, to je žensko dete, nema perspektivu u našem sportu među golubarima, pa mislim da će još da se takmiči ove 2014. i verovatno doći će i dečkić, pošto je pošao u srednju školu, za ruku i ona će zapostaviti golube. A ja, pitam jednom prilikom, moj drug Mića Tapić, kaže, jeli maturi, kaže, dokle misliš da se takmičiš? Ja kažem, pobogu, pa nije to fudbal ili boks, pa kaže, Klej je boksovao, pa imao svoj vrhunac i Čajić igrao fudbal, pa ja kažem, ovde ne treba kondicija, ovde ne treba snaga, znači samo da ti Bog poželi i sreću da mogu da vidim i da mogu da poteram golube i znači, mislim da ću da se takmičim, mada sam malo izgubio volju zbog međuljudskih odnosa, izgubio sam malo volju za takmičenjem, ali mislim da ću se takmičim dok budem mogao da vidim, dok mi život poživi. Dobro, ovako, kažite. Poručio bi svim golubarima da budu tolerantni i da se takmiče i da žele jedan drugome sreću i uspeh, a ne da budu ljubomorni jedni na drugi. Iako kad tad da bude jedan savez, a ne više saveza. Više saveza, više zle naravi među ljudima. Dobro, ovom prilikom se zahvaljujem našem sagovorniku i želim mu puno uspeha i rezultata u daljem takmičenju. Hvala vam.